Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hurmatli jamoat, amansizlarmi? Esingizde olsa Kurşap ayılında kasiyetli kompleks Madu Qurbanov ayılında, kichik ayılında Almazbek деген bir to'g'animizga bu yil yazda uy solib berganmiz. Sizlardan yordamingizlar menen sizlar sebep bo'lib, Alloh taoloam yordam berib, o'sha uy bilan bugun ko'mir olib ketib o'tamiz, Xudo xolasa. İşte ötkende 500 kilo gömürü berip ketkenmiz. Bir ay oldu. 24 noyabrda. Ona bir ay 10 gün bolup turpa işte. Bugün dağın içine gömür alıp ketip otabız. Allah Taala rahim menen sizlerden ılgalayık sağlığınızlar, karаңыздар. Şunday toğ taşta, tala topurda, жаңы çeklerde yaşayan bir tuğanlarımızga kançalagan bugün bizden gömürü zarıldığını karаңыздар. Ötte zarıl. Kurşapты içinde жай келіп уже баржы еріп қалған болса, bu жақта кадимкидей қар, кадимкидей қыш туғандар. Ошаға ихсандарыбызды тоқтатпайбыз, салымыбызды кыла беребиз. Алла Таала канчалаган бир туугандарыбыз ушундай пайдабыз тийишине себеп болсун. 31 декабрь 2024 жыл. Комплекс машалла. Урматтуу жамаат, Алмазбектин үйі келдік. Мына Құда қаласа қараңыздар, қандай ғана соның керемет. Бұл бір туғанымызға кішкене көмір алып келдік. Алла Таала нәсіп болса, şu көмірді азы таштап кетеміз. Алла Таала райыменен қылған ихсаныңыздарды Алла Таала қабыл қылсын. Ушунчалык мына қараңыздар. Бұяқ тоо сияқты аппақ қар бар жоқ, машалла. Алла разы болсын. Ошол сіздер себеп болып салынып бүткен үй мына. Құда қаласа бір үй біле жашап атат. Үсен, қандайсың? Жақсысың бі? Чоң жігіт болып тасың бі? Ассалам қылшы. Қандайсың? Орып айтасың бі? Қыштарды қиын қышта. Үй жыл білебі, жақсы білебі? Машалла. Өтті соның, Құда қаласа. Машалла. Көмір бергеніңізге рахмат. Эксан кылганыңыздарга деле рахмат. Жақсы күн кештетіңіздер, Алмазбек үйде жоқ екен, бала чакасынан бері дуа пата алып қойдық. Жаш балдардың дуалары қабыл иншалла. Урматтуу жамаат, жаз кележебизге мына 3 жүпте көмүрүңөрдөн берип койдук. Кудай кааласа бүгүнкү 31 декабрда жылуу ушул үйдө отуруштукка себеп болот. Bir туугандар, bir дуа алып коюңуздар ушу акча бергендерге. Майли акча салым кошконго рахмат, чоң ыраазыбыз. Жаңы жумар менен bizdi silasыңар, Кудай силасын, рахмат чоң ыраазыбыз. Жаңы жумар менен. Рахмат чоң, сиздерге да рахмат дуа алып койсо дагы башка. Урматтуу жамаат, 31 декабрь бүгүн мына bir тууганыбызга дагы ушул 3-4 жүптө көмүр эксан кылып кетип атабыз. Азыр 4 жүптө 64 килодон азыр 256-260 кило. Bir ошо бергендерге дуа алып койсоңуздар. Балдар ташый бериңер бияка. Рахмат, разы болуп, жагып туруңуздар, анан кийин Кудай буйрса дагы мүмкүнчүлүк болсо дагы беребиз, Кудай кааласа. 31 декабрь. Быйылкы эсептен Kurşap территориясы боюнча bir канчалаган үй-бүлөлөргө жардамдар болду да. Lekin Kurşap айылы бүтүн Кыргызстан канча bir туугандарыбыз жардам берип, bir тууганыбызга үй салды. Алмазбекке. Анан азыр мына кечегинде кичине правда таркаттык. Анан мына кече бүгүн мурдагы 3 күндөн бери bir 30-40 чипте көмүрдү ошол ар бир үй бүлөгө муктаждыгына карап 3 чипте, 4 чипте, 5 чипте берип атабыз да. Ошол кылган ихсандарына bir дуа берип койсоңуз, анан биз ушуларга bir рахмат деп группага таштап коебуз ошону айткан максатта. Ихсан кылгандар bir дуа берип койсоңуз. Amin Allah Teala şu el yurttu yoklap, şu o kışta ağırda şimdi bir ülleri cılırsın dep bir jakşı tilekkan bir tuğandarını dağı Allah tilekini kabul kılsın. Allah'dan nime tilek kalmasa tilekine jetkirgin Hudaýa Taala. Eli jurtu bilen tuğan yurtlary bilen akerekejegen sınırlar bilen dostçalary bilen dağın yaşagan jerdegi bardyk jakşylar bilen birge bolууну Allah'a taala diýmesin. Allah Taala özüne nime tilese tilek maksadyna jetkirsin.